Od skora maturanti mogu da četuju ne samo sa svojim vršnjacima, već i sa profesorima. Na nedavno osnovanom sajtu Mala matura mogu da dobiju besplatne korisne informacije o maloj maturi i da provere svoje znanje iz različitih oblasti. Aleksa je u učionici i Nina je kod drugarice, a profesorka srpskog jezika Aleksandra Prokopijević je kod kuće. Konsultacije su u toku. Maturanti imaju mnogo pitanja, a odgovore dobijaju odmah. Pored svih tih testova i provera znanja imaju mogućnost chat konsultacija svakog radnog dana. Vreme za te konsultacije od 11 do 12 za matematiku i od 12 do 13 časova za srpski jezik i književnost. Tako da na platformi za učenje dok uče mogu da pitaju profesore i da u par trenutaka dobiju odgovor na svoje neke nedoumice ili traže pojašnjenja za određene lekcije. Dovoljno je da se učenik registruje na sajtu Mala matura i izabere oblasti iz koje želi da proveri svoje znanje. Gradivo je obrađeno na zanimljiv način uz ilustracije i video snimke. Ima dosta primjera na sajtovima datih od strane profesora i pored toga ima i videoklipova na kojima su profesori pokazivali kako se to radi, znači osjećaj kao da ste tamo i kao da vam uživo objašnjavaju, a pored toga nalaze se veliki broj testova koji posle toga možete da radite da bi vidjeli koliko ste naučili i obnovili. Đaci mogu da četuju i sa svojim vršnjacima, da razmene iskustva i saznaju kako njihovi drugari napreduju u učenju. Mi imamo preko 65.000 logovanja na sajtu i preko 10.000 korisnika koji se aktivno pripremaju online za polaganje završnog ispita. Nina koristi ovaj sajt od kada je osnovan i preporučuje ga vršnjacima iz više razloga. Zato što mogu što god ih zanima da pitaju, mogu kada god hoće da se uloguju i ne moraju da iznajmljuju nastavnike, da ih plaćaju. Svi koji se pripremaju za završni ispit moći će sutra da provere svoje znanje, kao da su na pravom ispitu. Simulacija testa će se održati online, a dužina testova i broj zadataka biće kao na maloj maturi.